Michira mo papa. Eye brighter Piaje Boatsen Obapa Christie of Efia Usa Lion Rock. Good afternoon, Eja Lion. Anita Boatsen Ima Salami Nana Mekyo Kukubi Yadamase wate Mudi Echipa Nanama Menubia Barbara Asari Ando Pedro wa Medina Kurusu Unyamishra Semunina Maba Yamishra mo papa Yadamase Nana Kwame Nyako Washington Yadamase Randy Che Bra Eric Nana Kwame Nyako Yadase Joycina Akosua papa bi Yadamase ni Aje Yadamase Decent Yadamase pa Munuano me babe kan Kendedi and Nicolas Asantemo so e babe kan case number 1 Bernard appear Kenya see adwumem oye complainant accuse Mali Eniana so one so Kenya see adwumem ha all day in court Eja Bernard why ma enu asa open Bible na wahu sa na me bebo wate amen kwase ebuo de ye nyina nsoso etansem tenipa peja eye me Bernard apia mi kra me Bible sasem wa me beken trudo kontomponim onyame boa me Eja ben oda bia obi antie obo wasem no so tifo nra na me ba hase na me ne oba bi efene Mary aniana takwa nkrase ni na me ye ne ho ade ma abusua na me so ma ye ne ho ade ma abusua de a se mene na wo mene ne bakulum na ye bobra o kulum ye maninya abakulum ti ye ba ye ne kwetena me ma me fie na enkankan nya me se mo land da ho oye kusasini na me se mo land da ho na me nua ba bi so ntima me nya asase bi to na me se wo ba land e da ho ya wo die ye ntimi ntena me ma me fie enso ne nkuma wende emobra nti mesi dan no na ya to akotenam ana me sie sei benya ba bi di ti ato nti menenna ewo efie o ama ognemi kasa ma mkofa ni nuanom mienu kra be kan ho amutie nche ya ombisi adwuma na madwuma sem akofom asai na etete no ha ode mi namu ofie ho no oba wonya adwuma mahwewa de wa na bepem samre no atete no ha ode mi namu fie no mami edene mami edene megulu ho a mewu ewiazen so wu ya wonim de obenya na mse mini obia o kama sama mame na mso radio ni FM TV station mi tipa mo na mo ka biewum mse na memfa medamo na mo kama sama mame na me da bahai bay asam no boba bae no waye abusuafo asutiri mama abusua no mama ne papa bam abeka bigini de nyame de oba bema openi yere de manfa nkome mabusuam timide ko o maame no ne papa na busuam oye oba na busuam amoma beka ya kan tentam mama na asore mpanifo abam okwezi mama na asore mpanifo abam abeka nyi me de minua ba pani ne na asore mpanifo no bi sa akohia no enna kan tentam ya na o maame wuya yakọ ayi no ogina busuanum kan se ontimi nware mi biem na me kra me ne na ma ofere se ni kuri ne me wodi ebe minim de wa hunu ada yale bi so ntume mu ayi ni sabi wo yale twu mi da bi ebi ni ho sa ana so no na ma ofere sa ada o ya wura ba wa wie university ana da bi da na ya boy ya homode ye de esu hyefa ya muya se wura ba meri ani anayi ye ne be kasa e ma mea kura me ne kasai e no ka kire me se wakobo ne maame nua bi amane tini maame nua ne se ochena ono ane ne beba wonie na ya kasem no
na msi yo ene de wo kan eno so ntumi me yansi enua ikwan ti ye be frɛ na wato ani mutu wo se yo ma amate me wa na pocket lawyer bi frɛ me from Nkran say ni nua ba na ania nan na wo be kyerɛ me madwuma sa denti na bra na ba na yama ne kwan no wo kasa na yanka se won fan kwabusuam na mso no be kyerɛ obi ba bi onko kana se timi de man so no so kra na mkate no se fa case tina Nkran ho enu ti na de akoduro no Bernard me pacha wo according to bra no wose ababa wa no wogi wo na wo bie wa no se wo mpe no ada na mfa ne koma na busuafo Davi baby e kyekira ba wo ne esane no se okase me na me bie ma no se me mpe na odi ntro yokohia o ma me na papa betena ase no mu kan ye no antentam no nipa na mo nyina hia ye no mo koi e ka me ne ma me ne papa na ofie ho o mo da ho ansa na mo beko o mo nya me hwese bia duru anwumre no metumi afrese bia o me ma ne mo mienu nti de ansam na ye tena ase no afi na mo nsi so mo bobla nti mo nya bibia ma ne nka me hu sa asem ni bi ewo me so mama busua no anya awe se BBC because se mabusua no ti abeya num guase nti mama mabusua na nti se de o ka o mama no papa no ebe kan sem bia ma edo no aba yentem ti se mumienu asetena no etesen yimi na asetena de oba ne se ompe mi biem da be ne twato asebie so woni ne da ise awafo be 1 year ni woni ne nada me ne nada oda he oda hall na me da bedroom eti wo kwa no waba me kwa na ma so kwa me de me ni ba bia ko fi ho na me na anoma na me tonton no have goals nti me call akram ko di 1 week 2 weeks maba woni de okwa ebi okra o mafie obaba fie kra de ada oba fie ntam ya 12 o'clock na duane na woye no woye ni daytime na anajo oye no daytime no de ko na anajo na oba fie on mun kasa da bi yan kasa na nkra no ye de na mu communicate nkra na brabum nkra ne de me hwe wo mo se mi wo ha dia ne nkra na ye pani na ye aduane a me kra me nya bidi me no ka se wo ye aduane se bi ka mintimi ni because oba na adwene bone woni tiri wonyame obekume sa wonyame a obekume wonyame obekume pa na jaw ne daw dem na hunu ni actions ana se no Ghana mra no che se mintimi enkoye ne kakai ensa ye bekime nti me se me de fa mra kwa so nti se no dia na apese yenye bamu beboa se me pese oba ne se ompe mi bi no oba se ope ne da se ne so ompe obi mu to obi no no so ompe mi bi mu no me so magiatum enti edan na me si ye no me se one ne man mfa 2 bedrooms na me do akokora me so me ntena me 1 room self container I was da onye one two free time one two free ho no ko fasing me ko fasing room no eno ana ye nte ye ho ase na me so me ni kamafo bia ana me wase wo be fa 1 2 no na se nko no de o man kra ne na baakum na nko no so afa baako ona so mpe me because me de bia me ware na me de me yele so abetna ho because ona so mpe me dia so wo ko o tena sa sing rooms nya me tena ma yi se dankram yenu na o de ama no me de ama woni ne ma eno so won sole ho wono so a o da hall sa wo ba o be jonsa ne ho ne dress te ho utumi so fansa nkoka no ese wo sum afidie asem ye hu o because oba de bi kra wada jeja ne ho ubedru no wafe ba bi kra obeche da bi e ba atwene dress no wakaze etimi twi dress in the fam say na pepe ho na aso wada wakaze wani post na nwi tietia ho a difo ubeto mo na kachize group satia no wo twene dress ni say fam a na nwi tietia nchen why say na pepe ho mommy esa wo kwadwonso wani paso pe ubewrapu the malady me party is had me miamre na mafa wa saade wa hunu bi pay me dofo wa tra ubi sa kwa no adwuma no mayache o adwuma no mayache won se mehu sa pepe na so ono a o mfili me so obetete mi ko me wu na oyo ba oye kokko also mo de kanjagafo ni da kakafo ni de kokko de onye kokko kusasi ya onye obetuntum oye chocolate color ni mood wa woto sa ne tie kama eti na se wadanso no wafe ho sa ase wo su wafidi
Yes. Ye Bernard, why we ya be ko prisa you? Silent. Na me so me pese me ko presenti. Ana me da be down. Abedwafo ye betu asem we wana ma we de se tietia. Wo so mpeme de a me nka ase japade me ma wo. Kwa hana me ntena ha. Tietia. Ti ben. Asem we de ye ketua bi. Ga na ye ne ho se o nipa ta na chi. Ena omo de mra every play. Na no so ti ne ye so ye te ha. Asem maledi. Ni ye mu na ye pe. To ma ye frank clan ene ho ahwa ne de. Ye de ye no. So she fa ye mo nya na be che obi adwuma bi dabi. So bani bema ti down bakum 1 year and nani No afie. Busumi sia consummation of marriage. Ye tumi kwa wade ya no Kwasem. me pa cho wade abedran ye so obi ayera. Emumi enhwe Ya maami ye se efre no oba kese. Kama. Wadi mfie no aduanan 944. July busumi ne de to so dun kro no frifie. Oye nipa krokrowa tuntum. Me pa cho mo na kwa wo ya mfa ni photo ama. Elenda no modie edru ade so anafe na mo hwehwe ne ma no maami ni nie na so nipa krokro ampa ene wo hye kufu a wo gina wo no yeso ofrifie we poye mantem kofodua ena we washimu ye hunu ba bi a wo ti so ani atwa maami su ba bi ada frɛ 055 339 3351 055 339 3351 and 0242 009 55 009 599 0242 009 599 me pacho boy by medical section to adumanu ohode ye so ni pedua mu me pacho ntefi menya na ho na ya mojabro so ya duma kakra na wa breti paye ejina wo so sro ko ni nuanum nyina bedua wo so enu ti no wasan ke kan ho de preka se ye bu nkwan mu abomu variances are so she de ene wo Dr. Ben me chia pa wie 0249 761 508 give us P capsule give us mi security ko pe bi na no wow na wo tun so wan tiem sa bo preku so ahwe pomodi na obere di mpem akwa wo ti medile ne kama koko sisi ya pomodi yen ne ko pe bi no give us wasi fa pi no ne kabom na nom na obenya ampa give us heba mesha eno de malaria etu ase akwa wanu mo ato ntumi ni die no ka ho ko pe bi ne nom wasi fa GC mesha ne capsules no na ntu anam sa ya de wo ya de ne ebe kokora 0543222470 edusa heba mesha madansie ni kone ko padansie di na yalisa de ewo edusa mami koko ekeka wo eno ana meka cho ofoso koko no ebe ya wo ya sana ekroni su wa sabe so trum keka na no de ekeka wa ti enye yi na uti enye yi because what ya na chese na ekroni be chese agi sensuo hie ne kwase ne ebo so koko ya boni na edusa ema onuro na edia dance se madanse ni na edusa mala help no de nom malaria ni nyina be dwan na ma wo so tine twitwi ni pedua na chese wo gina se chiri natural spice ni bi ka ono rewia na mo ban say immune booster ya wo man mu baby aso am micro inside go filling station 0500 110 115 me patch show yan kan for faith enro nketoa homopathic clinic me wa ahinema kokoben bomodin ne koma ma faith prophetess Elizabeth faith to mami enro kituwe bi o tu ya de kuntai e de aboa ko so to Manteku Junction Takradi Anaji Police Station go so American House bomodin so be 0244583859 bam achamfo ba mayade enwani o na wo spa na code na ehi eno so achia ehi kokwa echia unjinante unse ya kikabum yi ukotodwe ekukase bi etu eno de ye fene fo nwi ye mie na nya kono na na won mo a obun so ye nipa 0244988004 chamfo bana yade nyina nwane mfiri nipadua so Spanish 3 power combined kono ye ma Spanish ne no Spanish jingo capsule adroway eye anti-aging wadwin be ye dwuma na de kutawo wan kwa ko Spanish garlic mesh enkuta ka ho ne ko pe bi na no ne babo ye papa me pacho Ibrahim hawo nyina be ko obo ase kra 0266114111 grow fine num ne grow fine num ne grow ye koko e de ye
Oda Oba wawo na pesa obo redia na so waya dia na wo to moja so atie wasole afiri udua so eye go na wo nipadwan be ye kama 0244596532 be bieto no bia wo benye biato grow fire na wo be grow fine Lawson Beverages delay man capsules and what did Lawson Beaches have delay who delay nyina no ne ye bo abaso ne ye bo abaso ye delay man capsules papa bi no na mbo awate nipadua ne nkoyo na onum delay man capsules wa obegina wona so mo mu se travel services where we need American Lord for number 2024-2025 ne ye delay to na ho wo be hu ne nyina ma wo ticket ama wo kodu adwuma wo be ya be da eno achi so mi no 0249 problem 714 obi a we need lottery na free 0249 714 368 power specialist eba ye mame akosua aduaya haban kasa wotini pampan hepatitis wosi ye fatty liver sciatica prostate ema wotuni ntwom ena ho obi mepega yenko kidney power special hospital na omo papa any just be mame ya bendo do na company di otu ase o 0244544422 eja ben mummy tina chasa wo mpane ton mpane no a wo so mpewa wo mefa dankra ne mienu na we no di ato abusuafo nanim sa hihye yi me di ato abusuan nanim ne maame no na busuan no di to manim mo se de na busuan ne se omo ba enne echina enne opapa kra ka se ne oni ska ntime nsane ni ska e maame sane ni ska se on van free zabila o emla kuma ade makokwan yi o emla ho me sane ni ska na 2 days now sa frema ka che me say oye adwuma scanner ira oye adwuma bi nti onya ho nti mintu nche da na me say na fata mo say this scanner be back ana me dia before kasa na on san ma de ma me nti me je ma de e won so wase me ga so fanta adwuma ko da me je ma de because e kwa no ne ba ne de me nam so no ye tu asha da no say china me dance man so le o me ka say ma se ne kan you me na me delay ye nti de kwa na o ba de me nam so ofi on de mistake ahia ni makowu anase bia makoya ade bia mekọ akodam me so me mpese me yes ade no eti se si ase ka se ye di akira oba na busuani wa hia ye tu nipa ne yakọ agire ko zabila ese eche zabila anase me ne ni anu mienu ene ti wo kumase ne ye mpe wom na zabila ode me bura di for pokwa bro ntu ko da bi malady but because I see tu anamon ye nyi abusuafo ne tenase na wo chefe wo moji no no so gene die na asumdweba because mum ye nu am se dem wo no bibia betumi esi Mr. Champo so mame asemi die ya de nso tietietie wa solve kura yu anaso no akwa ampono wa solve na semowi so mame se odo sa na ato adapa efi ya wo mienu tima ya odonimu anadwo se bibi tu baako a ho ane koso baako ehu se na ya kase ebi kura wo na wuku no enu ntine ehu entimi kura de nka for the time being nka beme obenya na ndamfo bi hono mo atena kakra se bia na wotwe bi kura na yebe so no to afie na yo komi be se ni krom na ani krom na hotie adwumem so bi krom no mina na efrio na me papa okay enti no sebe o ehofo so de sebe wa woni enti obenye ba bi atra se ye ne krom de na sa Mr. Champo o so le afiri ni fie so e de age oba nso sa de se wan ya one ne na sa onu na ni abre sa na obenzo so no na ono wakase wosuro ebi ano poison mi ensuo nso siwo na ne ba nso ne no aduane ma no obetimi aka che ne ma se oji we se enam we se ne bi kura nso no de se ne wunim entika for safety sake no de ne na me sama ka se ene so ofie wa won hwe ne ho ye pa ne odi ko ne yemu ba bia ya wo tia fi se ne ope we de kwan bia so no ai enti se ahweyie eba na asema ko nso ne oba ne yanka mebe nche ne kakra ne wo ye ne sebe kuro kitom na wo ene odi oba kuro kasiem sebe oba pɔ nkansa won kai we se no nyina ene won na ehuru si bema ekon se ye sa de wo aware mu se bema na se oba o esunsun sanso de eto ye ne a ya na emu edin
send pan no do be so fan ko be nko se bo de eya enti se wo ye oba kan ne atwatia ne se ma prinso ma famienu wo so famienu aya ebomu eya simple nye oba ne be kire be ma ne wonye be ma na mani bia ne kan wana no me pa cho Mr. Champo me baba wa no wo ye adwuma na ansa na mo wa na mo ho na mo ye japade no me Jamie plot no to me ne wali wie no ansa na mi o start you ne so ne na one no wa enti no chese wo mo chen de kan wana ne chen de kan wana enti no so ma me de ma no si yo anti Paulina Bremo my lady me da say say japade ni aware sem de to da ya na akoye nsem bebrebe na ye nua be ma de da bia esi sabio me hye ni nkran say enya wonku de bia to wo tambia na esi edurum na bia ya na ma ye da fom na mema epagya ye ne ya ne ye pese ye kire se ya nsoma wo se be fa ye free e fom ho enti durum bia eye sa na ya na ewo mu ti sa de wo wate ase ya se durum bia mema na ya na eyiri bi twintwan se edwapade na mema wo na emom wo wate ase ya se wo beti wo ne ni bechem no no wafa ne de na wo so wafa wo de me fi se asundwe ewo mu eti my lady sa de wo kan ye betu ho anama na ya pe asem no pumasi bre na emom o sister ne kan asem bi bra ma me fa kwanya so na me ntufo se o se wo hu a ana wo ne wo nam a na wo fere wonim de be ma asem wo ya firi wo mu fufu wo ho se wo timi di ntoa mienu adi ntoa miensa sesei mankwan ne no so siesie wo ho kama se wo kra de nyame adom tira ye shirt bia be ko nunu tirim yiwti ma wo ho nya fe bra siesie wo ho kama na wo de ma wo ho afe baako onu be hu no obedwane ema saa de no eni wusu nkunim ensa ya fa ne sensa emfa bi nkanwa no na wo de bɔ mpae na di huni yire ho na ye adwuma na wo yire o ye no yire ho na ye once di kura na kura wa make sure say wo be boa o kan say wo be ku kwan abefa so a wo be di na be man kwala ne bia di na wo de wo so wanwale obi mu a mane kɔ ne ba bi sabe e bi kura o ware wanka obi nimu ni yanka be de be to da achen eduru bre bi anya wo di asa wo ma wo ho afe na wo ye de afutu ya me de ma wo ya wo be hu de enti anyankopɔn ma wo ne ye den entam tete ye enti mesere wo enwendwene ho ma wutiri nwimfu bebre o ho o besere wo sawuti no yi ne bosumi bi ese yi na wotwe mienu siesie wo kama tem bia bo life enam ahwebi aduane didi kama ema ne ho adwendwene ensole anya den entia tie dia meka ne yie pa ko se duru me bia ma ye bu me ma kwase ya tem bia na ma bia ye hwiren obi wo horom a onyale enso a wonte apo wo behu me ma ne bebre obi kura timi dwale wie na wapia bonte wa bra hohoro ne ho odwen ne yire ho de oba bi di na fa munti ne mesre mema bi no se oba bi a wone ne te no wo se wanwale ubi ana wontimi ne wontina no jano ma ne nko na wo de ma wo ho bre me se wo de ma wo ho afe sadi asema o kan so ono na ma no wo fele sa asem no make sure so obedi tu nkonim emma sa asem ne me haw enti afutu ya me de ma my lady ba ma bi emfa brai na me kan asem yi de kire no emma bibi hunahuna ema ne ho adwendwene enhya usu bebrebe wodi me say jano ma ne nko didi kama bonyame pa yeso obema nkwane ahode na obema wa ahode na obema wa adwuma no apagya na obetimi bi ahwe mofra no sa wan ye ne unya bi ni ebebu so wan kasa ubenya oba ono kasa beba se bra afa de me kura ma ba fa me kwa yo na wodi e bompa na hwede nyame beye ema ho adwendwene ha unti my lady ma me fa ma no si ni ye wi a ye mpe e kire akwan me da se baby abena de be ko ni asemi ba se de bi la hode ebi ni pani wa e dan a ni mu nipa be wo do tinkre a wo to nkrabo yi ono so se ababa anso se ni maame nua bi wo ono na se mo ka chem se ko ni maame nua bi ba ti maame nua kro ne be hwe no ne ni wo mu ni pani ahia na ye hu cause abrale a ye nwale a me no hye ba akom di anything can happen before my lady Nadia or friend can only show say ni boyfriend me de minim was ni nua ne papa ofa sa ne papa ofa ase na okro de so my lady a woman marriage a man and tell the man say I don't love you and sleep and open their shirt or dressing or straight dress and they put it to kakra that them war. Malady, papa,
na dripa ese bofra na samangwa sabi eti sani bia meka sei ofa nkuto bia fa ho na be me bokrukru watu asem bema tu frifio dwanehwe ana so maladi sadi we si ma be me bitwitwa de yire oba na ne to ye kokonti ohun se be ma ne ba se kimwa ni opuri to ne de number 4 ye fa no onsanwa libya ne be ka gidi na ade ni san sei na ade bo pre na sikara de na wem sew bema hwe ho yire tu frifio na wo ba do kwa de da se no so no wo adi fo betu afiri na japade ma lady won free ho but won so do odi abayi ye betima ye hyehyaya e betima boa no ai ana edan no kwampo no ni nchebu no ebeye din o because obey me no kasai ne nesi be me bi so wo hwe prano papa bi me no kasai be obey bi obeka kire be masame mpewo na wasem bia o ka na mi bofu yes na onya be ma foforo na ye na mi ntiasem sa be ma foforo no said ye menwa ba kai no ye ne sa pepe mi papa to me for say so ton to ba kuma o yiri a to be sie na da chimbi o jawa o sese hu aso sese ho eno na bona kai no on emebinom ehunu se ase wo do ba kata choba mam se no ase bia no kata o se be maka so do ba ye ne modu ye ne modene etu oyi na kuma mu atili hil no dia mo ba ne kasimbilai Allah adru kasimbilai Allah maledi wa alfa madam wa ji wa kalam habibi shini enter kasimbilai Allah wa alfa wahed wa kil wa hali wa toa ni nyina no ayodo na dia toa so abem na anyatoa chese odo mu du odurupu wodi nyi wodo mimo no odo ni mu odu nti se ko ba se be meyi ni ye no so odi ma na aho chetim ba bia ana nyakopo so ne pagya nipa eti ko ba boa be ma na be ma so boa ba na de bi o oba ni nye fiche ji telephone number ba ko pe wo akire ho o be ma we ja no e ko ban ko te kase ne e ma mu ncheke hu se be ma na wo ma 1 million sa be 2 years no kikabom obi ma 5 million one day ya en kan chese sa be ma na sabi wa ye yas no kunu no sa 5 million no obi yusu obi sa so age balance that's it eti e be sire ma e kwanya mudi mema ye fa so ye mfinyina bubonto kro mu bu ye minim mu miaye no e bedum lebi no e be ye ka be ma na woni da so no ono be wo obegya wosim obekọ fa ofro sa tam no obe back na so back ti e be sire binya be ma no no edan de ye wo dia ye be chem na emom ye chem kro ntimi tefio haye se be bi odde be bia no obechi da su dem wo da ho no otiem black com na wa yade bra wa yade fafama uti bete maledi mi na re so no so do ba be ba no so je ho enye ya osu mi aso be ma ko fo ba de ne be chede ma nya ye se oba na obi abetim oba ko fo be ma wonu ni de be su wonu su de maledi ni nya ye se oba ko fa ni o se o yiri ko tina se me se wonu be ma tiem wonu so ba betiem Whoosh, Bernard, who kumi yo, and your one asem. Who do a one so be dino? Dawood. Mama, yes, you. And 7 now. But I say, Mama, me if I could so a jar for near T4. If I say we ought to be the announce on the 2 for. And there be a cassette and someone more can reduce on the TV so no. Wow, be worry. And wow, tia worry as an say a baby onya kwan a wuti bi na ohwe bi. Esan say obi de nam no onzo ni mu anwumre wo de ba. Enti nyame nke ye nyina ho. Dr. Dawood so chia o mama wona okru ne nyina. Da o mase aji o so. Obi a so. Na Dawood ba hospital e kai obi a so a wuti anase wo hwe se ayarse guso koso. E pa cha obo modern se obi tu anamo no aba. Ene echichi ni baby a obi yaro Ghana ye nya na nke ye de ne betuka ye be fro plane ye de na kwa ama no ne enso enkudu na nipa na frim enti se wutie na wo Ghana ha emfa ne baby a wo nkwa ne hia
kwan tenten a yɛtwa de waba de enya ne sɛ nyame de wobɛba beduru asomdwem enkwa ne hia enti baabi yɛde wokɔ biara no obi yare wɔ Ghana me yɛde ne fly kɔ achichichichi ɛwɔ abrochiman mu enti ma me papa enka sɛ baabi a doctor no kuma ase ntimi mma bɔmmɔden sɛ deɛ haw biara no agye ne yadeɛ ebia me ba meka wani ene hawa ode ba yenye ni yare ho adwuma wo ho ba de yare ahodo a aka no bɔmmɔden ahwehwe akira kwan ode ofa ka bi si kumase a for adwoso kai baabi a obesi bia adwoso ka anyena ofro ka na catcher drivers obesi okrapa Metro FM yeben krapa go filling station kane baabi ana Metro FM ye adwuma no hwa na ye wo doctor sisi adwuma se anopa no nson ye adwuma akopem se no numbebo doctor e wo ho etwen baabi a wo bia sa wo hwe TV na ye products me no any good product a good TV no so no ye wo Dawood ointment wo ho matenka ti di bebre ye nuanom e wa ama no ne e hwe dwuma de wo no mata frɛ doctor wadru no makoto bi na eye pa ye maame ba ko free African market US I said, Doctor, what do the way I am? Me free Ghana, but me dibiaba. Enti aya wokwa. My union who say me tombu. I drew ni ye papa. Dawood ointment no edda screen so. Any other Dawood 360 capsules. Measure capsules na ye ma any me medru. Enkase bia me manko na enum. Menu aba nipa bia no enti ni woni peduanim. Enti sa wo hwe anase utie ya 360 capsules no eye ntini mu adwuma obi wo ho a opon adwuma sei no kodru fi a aya no wa bre oye no ho hwe enye ye aduane kura obeti aduane akona no a edin na de edin kura ne se obetimi nso asan adaye ena nipadua no nso utimi da ena akoma ne ye adwuma but ye kase adwuma de nti okota ketezo ntimi na no ho na mu ye na ya question ade achi nso osori ana adane asem enso yankwa ama enye ye obehia Dawood ointment ene ne capsules ointment ne be ye numpe ni mu adwuma wo de wakwa adwuma ba wagu hunzu adwaye wie no na wate ointment na sra wo de fasra oni pedua nyina na nom capsules no anopa wadidi awie no ye capsule na miensa nom anwumre no wanom miensa 3 in the morning 3 in the evening e made me madru oba wo ma kwada no fo intimi nom Dawood 360 capsules oba wanyim intimi nom akwada woni 13 years intimi nom apart from sa nipe ahodo me yensen me pa cho se wutie me na wo hweme ebi ana sasaburo ahotutu o haw ensuo no toto na nsan weda ni mu anyunu pa eduru sabre yi ana nkrofo ti ni suo wo sasaburo ni kotodwe obi kotodwe timi ho a mesra wo behia Dawood ointment edro na eda TV no so no ointment no no wanom capsule no anopa ni anwumre baabi a wo hwe bia no doctor baby a wo hwe bia nso no me pa cho kodra store herbal shop over the counter Ghana baby a o tamale keep coos enkran Kumase baby a we ko bia doctor number ni ma me mfa number ne ma e support WhatsApp enti se woni Ghana yade bi hawa o de bomodin afre doctor ona ne be kasa ye be sende bibia sese ye de bre obi ye de be bro no wanya wapomuden sa wo hwe TV nso a number ne go screen ase na bia na wo tie sabri doctor number is 0244 886437 0244 886437 0244 886437 Dawood Herbal Products enono yenko Dawood Herbal Hospital na yenkai wo se wonya mai abomodien ne tu anamombra mesrew yare bu ene yade abu enkasa me ho odin da bia me nam ho me de me nyare da the whole of last year man nyare me nua ba ma wanhwe yie obewu mpofrimu wanwu mpofrimu a stroke betima che wat any time because nipa ye nam dwom ye kwa ye be no nipa yare but ye nim ene pressure ye very common emfa wo ni age awanya mfi awadi pressure na bu enti enkasa me nta nyare enti me nko check up Dawood Herbal Hospital say to anamona bra na behwehwe oni peduam empo wo nyare kra be ye nhwehwemu oni peduam because I na niema bebre boni panka ye ba adwen ne ma ho de ye hwe ne se ebi ayade na chi yen awode yen ya no ka boso anase ba bi aduru ntimi nante ansa na yakwa ya sabia mesrew to anamona de bra yade bi e ha obia no bomade abra obi wo ho ane de e ye dwunso mu ha ise amema na ya ba no empanimfo na wonum mfie akwa anim kane prostrate na ye wonum mfie na akwa anim but ene age bi et say 30 years plus
me prostrate mu ti me touch ma because enne no ye didie ni ennom no niema nte se kane no enne kra no nipa nhyɛ da mpa exercise obi free eye baby a ye wei nanti akoso am market kra obefa kai but nipa bia na de akia sɛ de ebe ya wapomudin be gina so at least nanti kakra o nanti akoma ne ye adwuma kama enti ye kase obi wo pressure but wonim Dawuda ba hospital sa wo de bra to anamona bra edura na dwo a wontimi nna wani gusua woda kakra no wani ate woda kakra no wani ate na afi ade nso e help aye dwonso kakra na dwonso de kakra no adwonso nso wo kwada se bi wo wan hyeda num nsu duduo bia e bo wonka ye se bibi si wo nipadua nim enti na wontimi nna na afi kakra no adwonso sa prostrate ho nso etoche ma mema no per se ade ba ko e ya ne se be ma ye be hye rubber be me na baby a wuti ebia no se wonim obi a hye ne catheter penya bisa no eyawo a wonam nanso enkechi se ya hye odi sie bi rubber Dr. Dawood say allow shafi nyame ne yaresafo odi adoma chede na ma no wa apomudin mu to anamo bra ya hye rubber o de bra ebi a wo de ne nuru baby e be hye o catheter na emumu dwonso a wo be chimu ansa na aba dodo akra se ba na nyini nyina na wunya Dr. Dawood say bra obi timi ba ozi doctor ma ya mi ntimi wo nse na ya ase aye den oba ye manadure de no to treatment so a within some time once why okay enti Dawuda ba hospital say o prostrate ho atochema pomodien na tu anamo na bra oba wo hwe yen mesrew awade na se problem ne ochena ne nsempi ene mema na ayba na dru ba bi a pressure nti aya ne ye den nsem ni bebre na hyema eya wo ho nsem a menua ba to anamo na bra one be ma ne mra be me nan kasa oba ne nko anko enye oba nko na sebi sa problem no obi wo ho obekasa me de mini problem doctor problem bi ene obi sa no dodo obi opa bi am ne netimida da bi be me na ene yare bi ti sa syphilis ama mema bebre hu se wo ye be ma but na niam anko yie why your sperm analysis hu se o sperm cells no dodo ese be ma bi anya no de ene sa nete emfa hu se wo no oba bi awo pen etimisi say bia na yade ya ma sperm cells no bebre na ewu brother would about hospital eya wo aminua ba kan akoma to yem na tu anamo bra oba ye be ye nhwehwemu bi esefata se ye no ye be ye wo Dawood eba hospital oba obi wo ho a wo hwe yen oni ne kunu hie mu ana nsuo ne nyina asen aba Dr. Dawood situ anamo na bra ebia na fibroid na myoma e na akoso saade no tu anamo bra oba bi wa ne bosome so eya wo befamu no bomodiana bra sa niema ni nyina si awo ho kwan wo ye bema nso na niema nkoyi o mema sam da fom tim a bra na dwomtuni bi si bibi nsi kwa bra ne nhwehwem se flex ama branti okwa adware na odware a no afere no ho ne bema na twea na atwikom na afon Dr. Dawood Sebra ensan na gu bema no ho nyina ana agu bo so Dr. Sebra yade ahodo aka bia no wo de bra me se age ni yade yenko an ye nhwe wo ye bema o pese o gina nan so mema no ba wonom se ye pagya o pagya oh peja be ma bi wo ba na hwe no ni nyina chiresem ye bibre Dawuda ba hospital right so ya so ya no edwuso krapa Old Metro FM died one year me pa cho doctor number no 0244 886437 0244 886437 and 0201 681717 mommy ya da no wa hwefo ni ati fast I say Bernard mi ja kwan na me pese wo tonkra e ma wo yire no se wa ma ha se obeguna ni mu ase na atentrene enti de wo de wo hwehwani wo de ato wiase nyina anim wo me yenche no bi anyene de wo tie oto nkra Mary Aniana baby a obi a wote menka me ma ma se mbegu anim ase one ne bra no muti yes atentene na me de mepe me no aka me de asumdue kwaso na me de me hwehwe cause me no wo manya fe na yebisi entomango a wo badwum nti baby a obi a no fa obusia ne hia anya yenya atentene no enye adwuma mama me da asen ya da se ya ja kwan nti wo number yi wo hoyi se omo ye ready a unya wo ma frɛ yen D4 eni mpanifo beba ne eni wo ma kohyia efiri ne ya akopem kosiada me ente wo nkawai yo ya da sipi abusuafo dofo bi di na woda ti mayenhwe na
case number 2 no man me transmai me pacho maami kunadu London club members ba akoba ene wodi na woda ti yesre wo so nhira e de man se wo mfra dum enko adum abiasa na de wo mumudi awoda ne no so me pacho Ghana growth se adwuma okrum wo fie no 15 kopem 35 free number 0308255775 judgment and I free also obey examination scaling polishing na usano baya kama ade bi akoya oracle yemfa judgment Abripo Junction Total Filling Station wachi techima ho kofodu anso ye ho 0559139582 Kangen Akaline yensu kroje sese ni pedue to ayimti na bo ni pedue no samna gina yie Kangen Akaline drink water numbi mama kansela fawde no na no tunkwanta ne boa aboye papa 449191 Piwak 3P garlic mesha numbi sister wa America wose wonu mo ebo ni pedue esiamro so mundum sano night la oku munu numbi ne mo na age wanyen no kwasem drone yakaju ni pedue no nkuyi nyina hie numbi ai 0248928824 na also emwa yeko ye case number 2 no eso watrase case number 2 Ernestina Anabila complainants accused Joe Ewuni eja Ewuni onu so gina adaka mtiana de em se ye gina siremu ha court order you court Ewuli Anabila Ernestina et say Yankopon adom Oba mi show iso ame o Bible mi okuro an bodu ya bi focus ya ne snap de na ope ba cha me pe Bible konya sorry me ko prayer of Christ pillar of Christ and no fine me ba cha kase wa brama jemesoe amen samon chiano pillar of Zion pillar of Christ and they said why in Christ and Zion pillar of Zion wo na pillar of Christ e wo na pillar any say kwase wi ade na me ba cha de enti na wo munye so no jemesoe ko beka amen pillar of Christ bodi eyame Ernestina ikra Bible kadi mechi mi kra Bible sasa ma me bekan trodo minitro mindintro nyame boa me order mama Ernestina esembe na aba me ba cha asema ba no me what ya to mo Bible ni kra na ade kasa mo ahia nkwanhio awale boni me ba cha ene wiaye me wa ha me ne me kunu Joe Awuni me hia no 21 year ni me hia no na ya house boy e wa kunu papla ti hona wa hia me no wa hia me kro from no de me ko ye hona me ne ekotena ase hona me yinsa me ba a e me ne ba to wase in free house boy dem ho e metin si abontin sesi a yi aba mu na wo hia ja wuni ba cha 21 year ni na wo hia no me ba chan e no de awaresem to wani me ba chan you ti well mo twempena kakra me ba chan ya twempena kakra bebe say ya twempena na ya ko ba ya 1 year mu still I know a house boy ba chan you na yin so wo premier ni wa twere odi egu nsa ho ba chan na yin san ba ti yin san ba no wo ba bia na etie no na o ka se obekọ koye me ho ade to de ko to mosuafo nim na mo se ne gise yan kosirim wo ye die ni me ba chan me ya frafre ni ono so e frafre ni oh fine na ye de ko best meet die mope ba chan ya ko no koye me ho ade ti ya koye ho ade ba ya ne de ya asante na efie na wo wal me kotina na ye house boy no the be eno si efie no na djuma ye no eburusu enti nyinsan ye ntimi kotina wo enti ye kokote aye tekuti hona ne nua wo ho ne nua ne so na do prapra fie na wo tim ena me ne so ko tina ho bi ti ye tina obi ne fie wura ne ba wo so be sisi fie no enti nipa bebre ntimi tina wo enti wo tu me ne me kuno ne ye den efiri ho hona ye de ba kro from station hona na obi chi osa wo pama de owi a na me ne me kuno na kwada no makoda kiosu me ba chan me ba pay any time no enti ho ena de kiosu no na odi wo a wonya moye
me say has boy fee and I didn't send better kiosk. There me call by and I'm better kiosk. Go by quad up a cote I want a free betina kiosk so one I mean I'm the age man I couldn't see age man a boy echo high dine into a hand and me cotin amono. Ona na mnu kuna mtina mnu ona osasi na butewu to America dodo that am now ye de adwuma wo no me pa cho me na me botire unu tirebo me ba chan e no no so no ye de me ba cho no ye adwuma wo Asafo market wo soa okay kasa enti me na me botire kwa na me susu me abetina church na no na me di calendar ese wo na me bo ti esa na de yesika ene de kwa han na sa atem ye kwa han na ye wa million Henderson kwa handan ti kwa na me kunu sika ye 800,000 enti fi ona ka se wanje bi se ye 23 de social manager Henderson enti mama me ko me sister ko je sa 23 ne be so ene de chia dan no ti dan ye tina so 2 years e wo fi ho enti 2 years na ese fi ora na nua ba wo fi ho enti na ese de na e ko so fi ho no na enye na fi ora ne ka se wanti me ma ye ntina fi ho enti wo 2 ye enti wo 2 ye fi ho no ye sa be sere ba bia na o me kunu ya has boy wo ho no no e sa be sere papa na ne maame no e no mo sa ka se ye den ye ntina na ya na ye ko mo mpa me ye e na esa kotina won ti esa kotina wa na ye san ye sika e na de kwa ahinkuro e kwa han dan enti ye wa ahinkuro ye kotina ahinkuro msa na me kunu de ye enye business ayem otimi obi fra na odi machine no okopam mu no ebi o etimi ma na mu ni bi no odi aba oba na binye na msuma hata bi na ma ye ne kama na me de konkosim na me de kochine ebi o de bana se ye ne se ye to boy ase wutu America do Ernestina me ba cho ibo o de bana se ya yetimi ye na de akoton ma ba afo na ye be boto mi no mensa na ye na de aton tie ye ne sa na ebenye sika ene eji prot e wa ahinkrum tie eji prot ni wie na menyinsa me ba beto so mi no boso mi kunu ma metam so amba wo na me kunu se mi nkosirim enko na wo ko akra ko ye adwuma na me ka se wo ma me ni ho otu kwan ya ka papa nko a ti me de nyinsa ne ko a ebe ha ye so ye han dan ye tim a ye nya prot o ma me ye de menwo mi kuna anti ase enti anopa eyimle be mitiwo ena ma hu se taxi aba na mi kuna ase afrim wa pack ye dem ne manyina TV bibia sa atem de na ene mattress na da form wa pack TV na akonya ne na de tukanim ena mi sa ne se na wa koyin wa so kra mi se ko akra ko yejuma na mi se na ko yejuma TV nso ne nkonya na ye de ko ena se ne nya ma asem enti wa pack ne manyina ko ye ko de ena ko han dan eno ko disa ni me ko sisi sa da me ko fa won ni ba ena oni be oba ne tina chese wanyi oba foforo ewurade ememe enti ebomudua amhwa no empapai ti ebomudua amhwa no empapai oba woni wadaki osum wanya sika akon ada akutu oba foforo ase e de ne kwotira den emu aye o ya ne mu ya maybe as a sound so to say nya wonye we ene da na we wa ho do bebo no me ye ne we wonye ne we kasai eno de ofa ba na ewo hos hand na do ba ne ko ye no nti me nko atena ho na me bombo hyiafo amane aba ono so papa amane ye no mo se me wo nti na wiki bia sa ta na wonye na menye me ba to so mi no ena sa o ma na misika wiki bia o de skeba ena metina wa menko na metina wa wo ya na me ba abaya no me wo kan enti me wo kan na mo hyiafo se be ma ye se dia metina wa e ba ha adwene nti e ba ya kamema o mo ne me kan na me se be ma na se mene ya wo mi no enti yesa meja ya mecha me nkwala to me menye kukudo eden atinam ena bo hyiafo ne ka se yo enti metina ma na obi kire me se me kunu ne wakode ena oba afoforo no ne akra enti wonom no nampa me so metu hu na mo wana me kokode ne ko bisa ya eno mo kire me ne dan enti me duro nampa na oba wo ho a oba no so so den enyim enti oba wo no so oba no so nyim na me ko na me chi oba no jesu na me sim pa cho kunu we no so ne oni wa ko yima ta me sim pa cho kunu no me kunu no na me ne wa yin kurum me ba me ne ba ne ye baba ko ho we ka ho mi no enti me ne ba no enti me nim ne enti a waja me ono betina ha eno ka che me so ono so nim se o yere ntimi ya den mi mfanche no o ho no fra me kunu wa fun so se ne yere aba ha eno o fra me fun so ka che me se man firi ho anko abeto mo ho no ma enye papa
ɛna me so me firi ohonom esako ayinkrum enti me wo wa anwumla bi ina taxi sade ne ma den esan bae wasa atwene yama na ba wo breni anwumla na me de wo ne ma ne bae no na obi from se me kunu se me mla me pie na me kunu ne ma na me se ade ina driver ne se me kunu se me mfa ne ma ne so na wo ba te ho na me kunu ne sade esan bae yam ye ni mo bae no ni sika o solo kurampo a me na me ma sika to patoro gumo tum na odi akọ ena me ne ho akwakire ni to ba satina ya na nyame adumti osan pege eneduma side esako so na yenska edisi ya dan no ti esi dan no wiye ya ba we boso wiye no na fi woro no se efi dan no wo pe de amane ba etinam te yentu satam so na elema sa so ntimi kunu yes yensa ha dan na me se ya anya abo ya dan so wiye de yanko ho o de na ho mbie na wuram na me se ne nya we enti satam kunu ka se me so oniska obaye ceiling no odi bia ye fom ena mesra me nua ba ko no ma meska satem na sika 1.5 na sika mudu me nua ne sen ne me 1.5 me so medjuma me jotira na me de ye no na me de aka wona ko sili ye ne de bi ye fom ena esesa ye ne me ko tina safi no ye tina safi no ewira mu ho na tina safi no ye tuwa na nyame ya adom ena me bebo me first album ena me launch wa ha me de ko launch wo sirim wanfa bi ama enwom no wanfa CD na yinama me ba chama wanfa bi ma ya capella e de enwom a Yesu ntati ni Yesu ana buya moe Yesu anaba te o malaponge Yesu anaba aleka me ponge Yesu anaba te o malaponge Yesu anaba tamba anaba na namzanapa Yesu anaba sazunitinga so pizemno Pacho we na se chiresem Pacho ya gospel anase gospel asini Kristo ene yo hini oso na asase tumi ehene Yesu anaba menye Kristo ni wo hene no oso na asase tumi na ehene nsampa pia me launch me first album no wiye no kasa me launch me first album wiye na ko launch wo kuma sa na esa to so ko launch wo sirim ende radio di wachi ni ira star ne kama wuni ena esa ba ya na me sa na my from wuni my from wuni mu awudi pio ye enti me sa banyim de to so mensa no ena me wo ye enti me wo wi ye na me sa ye me second album eno so title no ye dan title ne ye tenga zuda biema peja tenga zuda biema da biema dana da biema tenga zuda biema dana da biema tenga zuda biema dana da biema tenga zuda biema zomin ya ta Kristo zigna atenga zugo more da bem oleya lewan lutisim oleya kunwan koresim ensoro ya zote Kristo katenga more da bem tenga zuda bema voice dia ukura bio o voice ni mo du tenga so da bia man no so ase kire se ba cho eno no em se mere bi twem na exent bia si e wo ye krom kwan ni so na exent ni ye hu enti me hwe TV so saatem so na me saka abom na me kokko ye enti me tina kam na sa anwum we ni e baaye se wiase ene wiase aye hu se de wiase si no exent ni sisi dodo ewo sisi dodo dua bo sisi dodo enti me nuam munya ne ntam na mbla Kristo abrabom afi wiase fana nyina sofofo no medi o mo hyanya mensam ewrade mo tome no mo mfanye adwuma na sese de sese wo wiase ne de eno adi nyame hyirawo na wo ye saabon ne so se ye saabon ne kosi sei saabon na me ye ne de me kunu anko bi me reverend na me ko na asoro na gina aso ena me wi ni wa ha ena me sa to aso ekosirim ekoye saabon no mu de me hye so gloria say mommy today me do nyame na saabon no mu de Mesia nso bebere nti na anye kama ema menyeka ewum nti nsa ba ye no na je se bibia ni osika bia ni me hu tende mantimi anto aso ena me ba ye me sa banyim wo de to ni na so ye ni
ni afim hey mo ha mu wodi ba to so we no tina tata bia ma ni nyina oba no afim ena asere me ba to so we no me yim ye no bo so me ba ko ena me kunu kra me say wo ko Dubai enti wo ka so ko Dubai no to kra me say wo to kwan no ena me ka say me lunch me seka bom no me bo ka tina me ni skanti me kwaji loan ti loan mu no me yanchi skan mu yen enwie ti se menyim ti wo ja me no nyin sane nkwala me nsan me ye den na ma chia loan no ade ahwe nkwala no ka che me se ni wono so nyanya kwan ni de wonka to be ko o kono so woni kapre de hwe me ena me see you ni wonko nto ko ja me na kwala wonyi san ti loan me ma me nua firisrim e baaye ena me ma me nua ne no amo edi kochini na mesumi de kochini ti me duru mra me bre ya na me ja ya na me nua na aye edi chieka yo ba brefu edi maame ti me nua na chieka ne maame no ena me wowe enti efie na yesi mu no full plot na yesi ye ena ja plot no bi ena si ho so foundation ona na de be bunsan enti me kunu ka chen se yen ton ho no mfa ma no na Dubai no na be ona fa sika ma ni Dubai eh eja wuni sika no e tu aton akoma no ti ye ton ho no what operator akoma no na ye ton ho no papa bremo what me aton proto ni sika akoma wuni Dubai e meli abi ali bele elabila wo hodin yo wo hodin ye jawa wo bebu onyina hey Faith And I must say, Faith Homeopathic Clinic, and I do address here a health care and a self care awareness month. And when that's one 24th July, yeah, the baby, yeah, now 28th July, a World Hepatitis Day. 28th July, yeah, a World Hepatitis Day. A day we are saying masakabo kwehwe apom de so WHO. E de siwa ye de checke brebo emu ya de especially hepatitis B. And within Faith Homeopathic Clinic as part of commemorating star edano. You see nipa bia wonya brebo mu ehawo. Wako hospital ya diagnose who say wonya hepatitis B and as C. Na hepatitis ne ka so bi nya hepatitis I just say wonya liver inflammation obrebo no ahonhono. Na say obi brebo ehonhono no virus etimi de ba. Your viral hepatitis and your drug and chemical induced hepatitis. Na temi pa. So bi nya hepatitis B a hepatitis B su ne ban nyina it is HIV. Just say a choir obi betimi afa so nya HIV no. The same a choir na so obi betimi afa so nya hepatitis B. Na tie se unya hepatitis B na won hu ne tema. Yawe no betimi hintaw for 5 to 10 years. Only yawe nete but ensure sign bia encho. Obi nya bi na ni ba na ho so no dey sign ne manyina. Na tie yade a unya eka ewo mo pa enunti yesi sa health self care awareness month ya ye de baby na yesi bewura 28 July no bra na be liver function test bra na screen all the 36 nerve endings with respect to liver no ye gibre ahwe obrebo na hu say obrebo na pomode no it is saying na ye can hepatitis B no na ye can drug and chemical induced hepatitis no na ye kasache obi bia otwa alcohol na say osmoky and na say obi a otafa painkillers without prescription we obi a otafa painkillers without prescription na say otanom energy drinks ahodo ni nyina bia sa dawe da ehun be hia de ama wo say nipa nipa baby bia obi a otie me no so you obi a wa woni mo ho say otafa painkiller a bright doctor and prescribe here try energy drink within the day every day bia onom one kind of energy drink obi so baby o ye adwuma no chemicals are ekonimu to some magazine fitafo bebre do ma no fe carburetor na ya progu pro onim so wa progu no eko no kwase me wonu say whatever chemical say petrol na diesel o de o ketchama na say wa no etwe free carburetor nim no o pro onum say de kra e bi ecosystem nim and na say obi a wo ye adwuma wo chemical factory bi a wo na te machine ho de bia wo ni ngusie edi ensawoso ana wo te bola bi ho ye bola bi ho adwuma en carbon no ewra mu ana say ba bi a wo te e na wo te ben gata bi ho a de carbon ewra mu research am ye wo sa en carbon na ewra mu nyina no e won sunsun so a e build woni padua me fen toxics and say toxicology e build woni padua me bedrum bi a said de ompeu e din sunsun so boni e beba wa pomode so enu tie tufo
suffer obi bia otie na we say on the 28th of July and I say a free and ya e kopim 28 July no bra faith homeopathic clinic e will come say ahnema kokobin be chef di nim ne scanning all the 36 nerve endings na yen gibre examine obrebo no say so chemicals ahodo aye kikan say painkillers out fa no de biada no e din sunsuanso bi aba obrebo no so na sa chemicals amebo din nyina say etan ni paduanim na eche ana say e din sunsuanso enya kowra ni paduanim a akwa san sunsuanso no kosopa no e obrebo e na osa na obrebo na ye ka no ho asem no dwuma edima wapomodin wie peye no e bro wo hanum eni akire bo se awo ho ye diama be ma bia na brebo no ho ehyem bi hu se awo ho ye diama wo ba bia na brebo no ho asem ewo mu bi eno ti faith homeopathic clinic research asame hu say about 67% of all diabetic patients have dysfunctional liver hu so mo manya diabetes ni nyina no emu wo hamu chichemu aduosianson ena won brebo no nya adwuma yenti ena boa ma wo mutimi nya diabetes no tempa misro when so be high blood pressure and now say when you stroke all of a sudden research am say obi benya dysfunctional liver and say obi an brebo enya adwuma ye no a major contributing factor say onya stroke no e before and until baby bia wo a utie ye no you say bra faith homeopathic clinic be chef did na yen scanning all the nerve endings na yen hu de asase a eba no entempane de chiwade aka no na etu ase ama enti fa number we na fraying ye will come say ahene makokobin 18 mo honoma kuma say ahene makokobin 18 mo bra na yen boost liver function yen check your kidneys say the be ya hodo a liver related diseases any liver diseases ni na no he betimi ahwe aka ho asema ma na ankofa ohabia amfama research am ye say sa brebo no kidney aye ka ho asema especially brebo no se ho ka na unya stroke enye nwanwa so brebo ho ka na unya diabetes enye nwanwa mema bebra mo mpaso agro akofom ni nyina no dodo na dysfunctional or sluggish liver ema bebra omo fichikro asaya omo ntimi ntunkosua edru ovulation period and omo hu amane ebensabuo mu akwanuasa ahodo a omo hu amane ni nyina no obekobekom no na testosterone no abafom ni nyina so no major contributing factor sa hormones na effect testosterone no liver and the body production of your hormones and do your bema bra na intime mo oba wo estrogen kofom bema wo testosterone kofom obebo adwuma ye bibia wo no de intime ma ututu ogu dantuom obregu so peso wo ba enwema ma ye diama wa fabra faith homeopathy ye be check ni abo na so atimi awo ba miso o papa na o mama we dia broadusin ko research am you say some from 60 years going no omo ni pedua no e fe bibi drug metabolism e kwan a edro fa so koye adwuma we ni pedua mu no penina we dia bro 66 years na 60 years and above no e was said ni pedua no is tolerate sa drugs no e tu command edro no odin pia ni pedua no entimi nya ho adwuma enti oba fight homeopathy a some painful nya check ono ani moja ne hunsuo ene ni pedua na ho de defend body mass index no ni atwa ono na drama na enkofansun sanso no how bia emfa emren e faith homeopathic clinic ya wo komase ahene makokobin 18 mo afa numbers we ne fraying 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and as I show screen this one once the numbers no our screen so pick it be bia your branch our Encran Santa Maria and Tieku Junction honoma obako for you your Landry Managers Road El Polo Junction takra de fonya amonko anaje police station che honoma se ko for you dia and our dia na your Landry Managers Road El Polo Junction bogo so fonya momra old asida or boga bron sanitu say kumase na utie dia and na from Santasi to Obuase kwana so be si wo ahenema kokobin 18 mo onya si ya signboard kese pesi kwana obisa obia se ope enunkitwa efie enunkitwa esa yare akese twimika nebra na asana mesori ni tie research bi akoso you take blood samples from 10-day born babies enkwada ya wo mo amadi dakope e wo biase ena ye de call lab e got tested the blood of these 10 born babies are a day old in the world. Now, after the research, they be told me who say, "Enkrana omedi dakope we are no." On the average, omomojano containing not less than 218 different chemicals. As our chemicals, no, 117 are carcinogenic. You can say chemical be carcinogenic. I just say it has the ability to cause cancer. It made the kokram eba.
ɛno nti no ɛhwehwɛ mu no conclusion I draw ya say the state of every pregnant mother has a direct effect on the baby. Mami bia wonyima na baby a wafa fanyin say no ti bia uwo mu no e won sunsuanso wo ba na wonyin say no so nti just perfect homeopathy sa liver day ya si wo ya World Hepatitis Alliance e dey si wo ya celebrating World Hepatitis Day no Mr. Oba ye boost liver function liver na djuma e dima wapomodi wie pe no e bru wo hanum ene akiri de be touch me bia wo sunsuanso a e de be ba wapomodi so da e be si no enye sada na e na be ho for numbers we doctors any professionals are ready obeni na din komo sesia ensunsuanso na sakra bia ba oni pedue ma na ente sa bia no freni ni komo sesia 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and I see a tigo line no 0275 96 94 14 0275 96 94 14 ya wie bia bani pedue mu a wa wonim se woni pedue na mente saa e de ne koba sei onti ase fabra faith e do be chef dim ye wo ultra modern machines a etimi scan 36 nerve endings etimi kra ball kokko say in the next 6 months and nam ade ba ko mienu wi nti so once san waduane dia say ne beba ye be predict ni na ma na ya saware ama ho to ye da once say wie so mo jebe na mo tie ene de ebola bola hey NST and also a ton plot anti wadi to ni bo Satam no go Dubai onu anya sen Satam na afi na okoko be 1 year mu no se ton no kon no se ton na first can bre no fanye den waka kire ni nuafo so mo ton na mo fambre no no onye pepes ni yesa mbasa manaba tinye nuafo no ba ko no kura na ba ko mpene na ba ko pene ye tino mo kan na esi ni bebe wakodu no ni ga na nti se ya nton amana bia na ankoye papa wo nti ye nton to mo ton sa sika no emu na amode mama 10 million semen fan tone men ko wa kwalawe ti free o moji o mo ton sa sika no de man no anche eno sa free Dubai ne ebaye to sa baaye mo ton ne sei me kind do ana yeton no ne bo suafo no na gina so ton no protein now ye so ko Dubai ne de ene de yam yenim ne kure mentimi hu wo ko e woni ne kasa ma hu so o Dubai mina meni funa nti na nadamfo bi na na kutimi ko na meni ne kasa yo timede wo we ne mo be bo so me miinu no san ba ye se anye yi nto mama namba to ba yam yenim na wani sikabia wo ne ho timi mi so na meton my yes na me store fi o container na mi ana me ye ena na me store ba store na me ye kra me ne nkola na ni na edididim ti wo ma o so la ibufu onya na fi kura na ni bufu na wa chiro for sell good dine no so obeton dan no to ka se me se me man ton dan na yetimu no na on koto protein wo baby na on si mo san ton dan so aproni ono de ma mpene me si be bra me no wa bra yi na nyame ya adum ye beto full protein ya timi asibi atim e dan sukra ye nsisi mu wi half na aka no so ya to foundation ya be abunisan wa ma ya ton eno afire ona baby ya me ne nkwala na ne tim ni wu no ye nsan ye den fanton o de ma mpene no de tubo shanfo na ne bla no so de wa mpene ni bla na njina na chi o se dan ne de wa ma ne nton fi se wa ho baby na me ne aproni nti wa bia woda kios ma wa nya wodan ma mpina ma na nton fi no wo se ni wo kwa akra to ko akra na no wa amba bi e wo ma wa mane e wo ma wa mane e me funu be se ye kura na me nzant me fre na me ju bi finfuru no kura wa wa mfa e bi so kura wa fa won ka papa te wo ma wa mane bi 1 year time 1 year time na me fre me fa na line fre wo bi fun e bi finfuru enti me fre no ba fa ye e na me se me pa cho me we fun no ra no se ani oni ho ena me se woni ho oba ka chense ne yire ena efre no se ane yire se na me se ndi nti ode bai anyina so ena se me pa cho ma me yenya wukun die na asi na ye musana ma nje se dia si nyina ne se me ne na setena ma ya o jam ho ko akra sa no 6 years ni nti me tina ase 5 years no ka che me se won wale me bi 5 years no bi ase me pa me se me wokunu bi ase me pa me se wokunu ti 5 years no on mane enti me for enkwala for no me nua wodi mechi e be fa panyin ne ko ye kurum
ɛna ɔma akwala no kɔ school hɔ ɔna ɔwie SS akwala no wie gye SS no na ɔbae ɔba bɛtena me nkyɛn yɛ adwuma saa wɔkɔ no ne papa sɛ wɔnkɔ no bɛtɔ ne mama no ɛna akwala no kɔ sirim na ɔtɔ ne mama no hɔ kɔɔ ɛna si na dan na asi sɛ nkwala mɛnsa na wɔ ma ha sɛ no ɔbɛfa baako ɛde ne kɔnkran ɛde akwankran ɔde akwala no kɔ no wankran me nti wayɛ dan abɛɛma na ɛwɔ mu nso no wɔnhwɛ yɛ ntama akwala no yɛ asoɔden kɔfa obi nneɛma ɛna yɛkyi akwala no nti yɛfrɛ ne papa baayɛ no wɔbaayɛ na akwala no wɔ police station wanyɛ akwala no ɔfa akwala no baako ɛna si na ɛdeɛ na wayɛ deɛ ne yɛnyɛ mmoa yɛnyɛ no wɔ ahoma no so sɛ deɛ meyɛ mmoa me sɛ fie na mete mu no ɔka kyɛ me sɛ wodɔ fie no akyɛ me memfa na wɔmpɛ me biem bosuafoɔ no bɛm na ɔso wɔmpɛ me biem ɛma me makɔsiri makɔka kyerɛ ne bosuafoɔ nti ɛsei no ɔso wɔmpɛ me sɛ yes no wɔmane wɔnyɛ hwee mene ne ndae nti ɛsei no deɛ mede baeɛ ne sɛ fie na metim no wɔhunu sɛ mene baabi akɔ mene nkwalaa na ɛno yɛne baabi akɔ so ɔse fa papers ne me hɔ ɛti wɔmfa papers ne ma na mehu so ɔde akyɛ wo de a wɔde akyɛ me na papers ne wɔ ne hɔ nkwalaa mehu sɛ mebrɛhwɛ na papers ne wɔ ne hɔ mpatwan yɛnhwɛ ɛdeɛ sɛ nyɛ asɛm bia so ɔse fa nko ade a hello 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 me pacho yansan frɛ Mr. Wuni mai Golden Dior feminine wash Golden Dior family wash feminine wash nye family I say family feminine wash nye family wash feminine wash wodi spray ana eniema ye kama e wash ahimfie wo ba ne mo ye clean all complete cleaner washing vagina. Hello good Mr. Wuni mai Hello Mr. Wuni Hello ediano hello Awuni hello me pacho Mr. Wuni wote menka hello pacho wote menka wai mun hwe so nkasa nso ani ku yanim me pacho Golden Dior feminine wash oba hu ye bi esu fitagu wo pampa dije wo wo sawie na pese ohun ye shim na nye kama me pacho ya wo centerlope wo say ye lavender yasmin aloe vera mint ne lemon wo huru mu no na wo spray mu any 100 yin kan mu ba ko ne dudu atu fresh 0544198043 Boris B penam papa we ne ni pedwa ne kama wo didi ya no ya den ne de mere enya sem ketwa akokɔ no na makɔ aba bia bia to BBC na so dia jiwani chicken papa Bantam High Street Sawase Market Santasi Roundabout Poku Trading for number 8 on hello Mr. Wuni yes sir na tesai me pacho ni mami e friend Ernestina Anabila me da si bebre na me pacho woni ne ntem na awade wo wa na awade ani ho mpacho ha na me ne kasa no ye friend me sof mami me frefri sompa ye friend sof mami ye friend de eno ana waka no sof mami ye friend me sof mami amane ne say woni mo ba ye friend no Ernestina Anabila me pacho wo yire no ana mogyae oye me yire moda so wale ba o CCS ni o se wo mpani biem no kura o mana wo boa me pacho wo se radio station and TV station me pacho producer and friend no kan say say TV station ai and ya say TV station there say ne asama obusa me there say nka aware ne wasama obusa me no me busia na say ono no busia amen ka wose ya ka asanwe anya TV station na yakwa ware ai obi have to so baby obusa me dem ya no say na ma na yi me pacho me busa say bia na we ni wo twantoro ti na me pacho bia na o twantoro say yakwa obusia ne ntan ya tie yakwa obusia ne ntan ya o twantoro obusia ne behu na ba TV station na say radio station there minti me kwa kama ware ho atam ho TV station ya ware o say uni TV station no awo kan wiri enfiansia o wale no ana wade na sister me pacho me si ohono mu no enya ma busia fie no ho ena nya ono na busia fie no ono na busia fo no me ya no ma wa ye me pacho na busia fo no yen
Woni obi aya mani ngu ene yantia wosirem wa ne yanka wa aya be hia wosirem ko sirem na me kwa wara na anya na me kwa wara na ane na obisa bisa awuni wakwatire Dubai awatumi ame ya ton proto eri sika bra Dubai oba no wan se woni obi a enti na wo ye ne saa no mame papa me busa o se wo ye busia na mi ye busia yo mate yensi asirem na yakwa kan wa samba sirem na me wara me yara de osirem se na wa se awuni awa me ya ton proto di sika bra Dubai won ko na utumi ya nwanwasem we bi e wo wiase mame papa me mpasa de na wo no me so me mpade ya wo ye no ene ya kan wa sam why masam ni se asam no oba ne se wo se wo mpani biem enti dan na otim no de ache no tu de ache na mpade afa ho pepa ma no asam bia ni ho obi anu ni bibia o se dan na me de ache no me fa dan ne pepa ma no eno ano no ti so anu se na wo frɛ sɛ wo ji pepa na ma no mi busao se ye no kora da be mi bisa sɛ wo frɛ no wo frɛ sɛ wo ji pepa na ma na na nya sa me je pepa mi pesi tie wo tie no mi bisa sɛ wo ji pepa na ma no dia mi so mi busao ya no da be asama mi bisa no da mi bisa no na wo so yi ma mi bisa sɛ wo ji pepa na ma na na dia di kan dia ye busao ne se e bia na maame no oboa in the first place ne pepa bi wo ho eno na wo be yi anu na de ye so ye wo ye busao eja wuni me bisa sɛ wo ji pepa na ma na na pepa wo ho ana me bisa da wo tie me bisa me pese me bisa asam sa wo no ku ne nete Debi ara nya wo ku no ku ne nete Debi nya me ni ku nete okay fine and ya wo no ku ne nete asem se wo so obi de ade ma o so de acho ara be bo no on fa pepa nche on fa pepa ne nka ho e wo de tina cha se de o pesa o kira ne se o me ti da ya fa nche obi a o tie me ma ti da ya fa nche obi a e da no wa sama o ka kwa na da no kwa busa de se mi ti da no ma na mi ti demo mi ti fio e da no wa sama o ka mi ti fio ne bi ya wo fie no kwa wo tuye yi na firi ho wo tu rent se firi fie no nti asama wo busa me ni o pa kire obi aba be ka asama kire o wo busa ne pa na asama anu tina ye busa no awuni mo ka dare ho nka anu tina ye busa ka asam dare ho nka ta wie na wo asam awuni ye musa wa sanka ye mfrew anu tina ye busa sister maame ne se wo ka ana me ka no kwa asam kasa me ka no kwa asam wo sutie wo ya na embo me ba cho wo ti me na me tu frifie wana o ka chem se ko kra ko page ma ye wo mba bi yes enkwala fo no wo nhwa enkwala no me nua beti ba ko wo nhwa enkwala no enkwala 6 years wo nhwa enkwala no na why na tu frifie o me na me tu frifie wana ye me na me tu frifie o wana wo tu frifie o e dan ni tisi fie o ke kotere ye mfa dan ma han me na me bresa avia enkwala no 6 years ni wuzu wo mpa me bi me pe be ma me nkofa e ma afra ko se ma ko papa ma ne ye bo sia fo fra wa o ka kire mo sia fo ni se me mo sia fo ka kire mo sia fo ni se wo mpa me bi na me wo ko tong dan na me ma mpene na me gi dan na me pe na me gi ya me mfa enti me bla ka kire me so wonti me fa mbla ha o ba fa kola ne ko na wan kra me na me fra me bla ka kire no e me bla be sa se di enti na me hwa kola ne 6 years wo ja kola na 4 years ma hwa kola ne 6 years wo ba fa kola ne ko won kra me mi ponjwa ko na juna na me ko bia kwala ruka che me se nkola ne me blood ya na wo ye me ho ade e to uzi bo sia na ka wo so wunti wo bo sia bi waka wo so won pame me so bo sia fo aka wo so won pame me blood for se me famla ha na dan na me tim me nkola ne ye ba bia akọ e ye me ne wo ton ba ko na aka no ye wutia Arabestina se watumi aton ba ko aje hu sika ne de ba bia e be ko bia be gina wachi wone dia na saka no sister mpacho matewa ai oni chefa bia odan nim ade amienu waton ba ko dia enesina edan ne bi da ho ne bra ne ka se be ba na de obeka bia me frɛ no na de wo me se edan ne bi da ho fama hai obi anti na sha wo ma sha wo ma so ankwala ne didi fama hai na fare wo ma edan ne enu prot edan no beton ya na prot no foundation ya 2 years ya ton ajisika se wo Dubai enso na ati Ghana ye hwemu a wasan akwaba
dia ka no oba me ko sire mkoka ye ne papa se wono ontimi yam hwi ento wo so oja me na fi ono me nkwala no maami ne ba bia akọ tie enesina obi padan fadan ne ma wo me ba yo na fa sika ne wo ma no no onti ase a won firi nkran mra ne ne ni kwagina emra kase nanim ada ne abu ma kwase asa adai grofine yo sabe Dr. Grofa Trust eba ne se ana ya disua ti eba besua de meti wo bia fa ne ko fa phone ne bo number yi ne wi a ne ato ankomo ne so ka che onua se na disua no numbness wo ho ana wonsa ana wona yo titiriti wo ho ana otifa ne dwa gagaga obi da nyane a na afi ne na hyehyehye no mesrew yare fa number no ne entoa enkomo ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ye kan namnesa eno na ye kan se anansi achime na saa yare boni a wanhwe ye edo ko akodu yare free stroke efi se omomnye stroke no emu aduawotwe 80% edi free pressure na eba na saa pressure is any sichi yare wo mu no mo ho no mu na asisi wo mu na mo ho no mu nsa enum na titriti na nsa na obehu se wonan ana unsa ye titriti no na cholesterol srade boni awura nipaduanum be 15 to 20 years enti yare a one ne te emre bia e beka no bia na kyese ede wo kɔ enti me bia no so hwe gro fama yaduro no se de be ye beboa ayi srade afri ntirinum ubusa doctor bia say ede na kofa yare ba do be ka kyewa say ya na srade boni awura nipaduanum efisi ahwehwemu ahu say yeyi enipa edu bia si ho a emu ennan ensa ana omnayom tititi na doctor for kire say sa enipa nan enye den a mienu benya pressure mienu na benya pressure no ba ko be form edi akọ stroke ama mienu so anya stroke enti yare boni a wanhwe ede obokoboko se de da bia me ba me ka no stroke yare a eben ye chen atade ehye wanhwe ede ebekọ sa mre ana sa obehu se obi yare nya stroke atete no na ye obi a oboni bra wie anya ne sika wie eno ntini efre na sikafo yare ena de ne yehu ahiafo ya ge yare afa ende efie bia obehu pressure wom obehu stroke wom yare boni hwini grofa magedro no se de be ya ebeboa ayi sa yare efri nipaduanum se de be ka no yeyi nipa ennan esi ho a edu si ho a emu ennan ensa omutiriti na yare a esie yen a ye sa yare nipa yare sa yare ye fẹ́ say yeyi nipa edu a emu aduawotwe 80% etimi nya sa yare ti be bia so no go from yadro no se de be ya ebeboa efisi ye wo silent cares yare eku ye boko de di kan ye pressure stroke hypertension ene de abebom cry for septicemia ni ye de netio ene wanyare wawu ema omogya ne ye poisonous na de wo ko no go from yadro no se de be ya beboa asiye nipadua no na se de ye kire ne se ye wo entini ahodo bi wo nipadua no ne ba ko bi ye friend artery sa artery ni de ni kwan se bibia fom ka emogya a nipadua no asone so awie a odin from no friend oxygen enuane no a friend nutrients fom akọ nipadua na kwa nyina na nyame anya wadom na strade boni ko reru asantiri mu a de o how bibriye brayen basa ema mogya ne ntimi mfuro yie ntimi ni afurusane yie nti basa doctor ba chechire okra na ebia wo 128 a eno ba chechire wo no na eko 200 adenti asrade boni awrentinum nti ma emogya ntimi mfam yie basa doctor for to ni dini low density lipoprotein na chese emogya no ntimi nkoyie nti wo se akoma no hwe ahoden foforo di pia emogya no akoma no hwe ahoden foforo e di pia emogya no ene se wo de pressure to akoma no so high blood pressure asase nyina ho ne free wa hwe yi asrade e ba begina ntirinum e basa e de yare kese na eba e fra no atherosclerosis na chese ntirinum asisi afedi enframano ntimi nru wa dwene mu yie e basa untirin na asate ewu sas ne ewu enti de so wa no ewu a na chese wa no achia pressure timbe de wani so no wani so efra na e ba no saa na obi nan paboa etimi frito wo hu hwe grofa magedro na nonom se de be ye beboa ayi sasrade nyame amoa ne ntiri pipe na di stroke yare wo na eba no saa brain na meka se wutimi kɔ bakra na te se ne stroke aka wato dem tinu grofa magedro no efise edro no ene ne honam se grow fine nyini kama me nyini na nyarefo me nyini na nya bed mu abusuafo no onum grofa magedro no bibia be fine wohwe TV ni so a koko ne de ye edro no
enti eno an ye de do na aye mogyaduro soronko se wo hwe TV na ofa phone no anu atwa se de be ya okọ pharmacy a wo de kire mu be ya ma oprekope eye aduro ba bia obenya bi ya ye ne mogyaduro soronko enti wo ho na so ani so briw wakoma bo periperi unsa ne wona yo titiriti waposo no waposo ye wo ya ngro fa mogyaduro no ye nua ma menstrual disorders oba bi wo ho a emfie du no hu ni sabo anim emfie num no hu ni sabo anim obi de ba tot obi de ba na yi clot onu grow from mogyaduro no bibia be fine obi de ba wontimi pain severe pain onu grow from mogyaduro no bibia be kama infections onu grow from mogyaduro no infections bia ni ho oyo oba na bema no wate nka tia yira hwe grow from mogyaduro no se de be ya bibia be fine empompo bobo na pa ya mesra onu grow from mogyaduro no je number na mkire oba bia obenya bia to edre mre no ya yembre 0244 244 59 59 65 65 32 0244 59 65 32 baby bia obenya grow from mogyaduro ni bia to say pharmacy herbal chemical e yankasa so nama e wakasa nama e ton grow from mogyaduro no usiaka na to bi na mom say won kraman mu ni mpatabu amesra okọ o kan shi drug lane kinswalk herbal tinatek na boache angel ruta na repass obenya bi won kraman mato wo asama yako ekus pharmacy house of drug na Ridama amasama na heba obenya grow from mogyaduro no biato wo nkokọ akọ hillside ana anti akobam sunwan moze ana green light obenya grow from mogyaduro no biato takwade pristia monko wo wasa bido fie grow from ho takrade aa mensa obenya grow from mogyaduro no sa na wo cape coast akobo achi ansa ana pena wo elibo amsra okọ odalo obenya grow from mogyaduro no sa na wo wa obenya grow from no bi wata first tamale ato ba bi eton aduro bia obenya grow from mogyaduro no se de yeka no wonsa wonsa ana onai ayo tititia men fan sha na se yarebone cholesterol na ewura nipadua num onu grow from mogyaduro no eboabo asie nipadua no ma nipadua ne yeka ma se de yeka no se wo ho na wonsi wani su briw uye adwuma wa wiaso uye adwuma wa gya ho wakoma bo periperi de echewa ne se umoja no kofom nipadua no hia moja apompi onya bi no grow from mogyaduro no wonsa no na ayo titiriti srade boni ewura mu wa hwe yi a ebegya na the pressure any stroke de gya kwan wo ho na waposo yo ya mesra no grow from mogyaduro no efise ba bia dompe hia bia anwa bi o hefe ne glucosamine unyina ewe uyare a ewe onu grow from mogyaduro no eboa hye glucosamine ama honam ye o ya nyina ejai obi o ho adura na jo se ontimi nda yare moja wo adwim ne kofom adwen na anya ade a so bedabi onu grow from mogyaduro no bibia be fine aduane si wona ontimi ne dia yare grow from mogyaduro no se de be ya bibia be fine emre ni ti je number no ne sorry so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 wo na so wonsa ayo titiriti wonase ehyehew edura na dwo na wonase ehyehew misraw nungro from mogyaduro no wo na wonase pejapejaa misraw wo ye kase e famfiri nase nungro from mogyaduro no se de be ya bibia be fine the number no the last time 0244 59 65 32 0244 59 65 32 no grow fine mogyaduro no if we say grow fine makes you grow fine ya make we bia ho da se na eba ne abeto adesuane so ye ne aye koko grow fine be mo aye fine prophetess nyameche basoa o se yade bi da so da e bone ka ho ya boni da wona ni tedua o so wona ne wo pese wo hia ne cancel komasia 0535897699 time pebenanom na mo ne wotima tibie di ne so aboa wo dwi bedwi ba ko ona ho bododo 669 meko Canada meko express group mewie meko no meko di holidays e wa buchiri US meko sama ho ka ho me enko what 024 express group 448 Leicester Ghana amwase ye kana ma wo so me ho extra long papa to overflow and na sope kope bi na to ya senatary pa d4 enu aduane ne so na kama o connector natural right kama onyame hira ne kwasem ne yenua no na aduane kama na ewuni so afre pache so de krata ne be ne kwasem d4 say
Malady Wadaruma, second producer, they called the Bremy. That's what can I say, or the people never my yen. Near the man, Mumbo, lawyer. You are a lawyer, no only lawyer, you're trying to marry and a sinner. Fadina Kohai. Ah, says he says, or Marco, fine a foreign crown. So on Tiasia or Frewa Frey, no question in the lawyer. Why, Mr. Champo, 1 minute to pay. Assembled a church here, Wadaruma. I know what can into no Yakata Tintin. My woman, lawyer be no why a chair Sompa. I 71. That's Antipolina 1 minute, Papacho. My lady, Medasi, Mefakonya, we so number 2 mile before. Drew maybe I am say Jaya Wadiana Bema, when in a betana, oh, Brenny, one, a dream maybe no so while you be ma. I am a prayer padia, but I am prayer mano, Eddie. Eti mesre ye nua be kasa wo se wo pasas kan say e dan ne ho nkrata enu bomu no ohia na wo ma ne hwe nso mesre wo baketo ya wodi wachi onya mfie dukura na nsa na wo behwe akwala wo nko betimi ahwe akwala we ansa na obetene ho no wabre ti mesre ma bi no se duru mre bi na sawade ni ho bi mu a ye nhye mema no se ye adwapade na ye nye na emom ye nsre ne ye nhye mema no mo so hwe o mo hwe emofra ne ema ye nye sa Tembia be kwa hwehiem my lady awuli wo hihye niema ye awuli aha bi awuli se ye wa nwrani aguni sima ayo ne me yesi na ni nsema wo kan me ne ntale obaya akofa na oni na wo mamu makoma nan no na lawyer ho yo tamana mutu foundation na mu besida no na lawyer ho si e be hia oni ne lawyer no na dia kwa ne ko beso yi si so hia wo bada won hwe ayempanda wo se ko lawyer e dan so amfa ma han wo se mfine ko lawyer ran didi what so to fede nim amye dia brew se wo Dubai abrawo se kurase a wo wi ma ye ko kasi wo Dubai ye ko kasi ko lawyer na de ko ma ye be sha lawyer no se lawyer se wo ma one kasa fa wo che ko ne ko tie nyansasemu a sompofo ka no aye simple for people ne bre no ne won hwe nkura no ukokora na obenya ba bi oba obenya ba bi ada because be oposem e die ni nsem no ye ne mema bi die no 0554931931 na yen sorry eso na ensemo ha nipa ebu nipa kwase adodo oba woni na dakiosum abre na obompa Yesu awunu wabrapo besei wabrapo ebesei ememe be very careful na tirimu odin 0554931931 ensemu mienu ayetena so yi enyina ye bombocrats ni nyina nye babesian so agedan aboso me amene wona me so mintu meto wo ye so a ubedam de wo ye ni nyina agege wa udigi na ubekọ prison ejubende hello mpacho udin baby akase free hello udin baby akase free me kase secret yentio hello Mami ujina so yentie wa kasa ma mpacho me da si na me sure be me di mapa o ye dem pese me kase mami a sister na me be hwe ni ma se ntem ka me kan se na on page man on page man but then it will not be on page man because da no say e ba afia se me ka so me kama we da hwe mo fama no na o se be me yakodi sisi ya la no hwe be ya din enti no me ka me kan se on page man ye na em one of anye hwe mo fama no da se yes yeah that's pass over hello yentio Binyalo koje. Radiado. Bao na patola ndiza anje tete ya rete mutiopa. Agatum yeni abe mana mo friend. I think that's a buffon washer. At really after the show, the most of the chat. On my phone. And quite a woman in Tineto making sure herself at the back. And I have a very thousand now. On all the one baby, or any. No, you when you Juma.
Oye Juma. Also oye Juma eh. O kasa no mati. Oye Juma. Ani am result ngire ba me de ne nya men kwa nti. Ibi akodi ba bi na okutu wo ho na aho che ni nti na se be aso ngire de fi. Hello. Hello. Oba ma udin ba bi a o kasa free. Yo, ya se mi kuku a. Me kasa free konongo. Yo. Ma, me ma ba sebe. Ebu ma kwasi ankasa. Ma me sebe de nya fato ma kakra bi. Me ko wo Nigeria ma. Nkwala ni nu. Obe na wana cousin from Ghana. Ma, could you believe say last year the surgery first one am. This year first July Masai surgery ma. 2 years ni. One city cell be mane sandi bi ma meta. Ma, kwala ni nu. Esu didi ta. Ma, ensapo ha. We makoya surgery me da demu. Ntimi komma. Me fana twana si papa kase branso anka ama. Eti nyame mo a wosoro ta wachi. Hello. 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 Oba ma udi yentie o. Good afternoon. Afternoon. Apacho, ami de on she pana. On the munje ngata man ba e nyame cheni number. Thank you. Hello. 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 Afternoon. Afternoon. Hello. 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 Oba ma udi yentie o. Bacha ya fami kusia me kasa free di bona hafu. Yo. Me pacho me pese mu shek na mo kana asundi eba. Why? Yo, yeah, that's me that. And Estina, who buy show is why mount to my why. Radin Shrow. Na ko fadana nyina akoma de de down. Na fa hwem kra no. Oso onte ase no oba. Bebo ya mane. Yenso be pe be grade wachi. Ni atwema so no kopem se sa dan no. Wonsa beka ade mienu ono ama ya ton ba ko de ama ne de aka na ya wo ne wo madia. Wo ya bro wuku no. Ebusia so Sompa Nkomo de Ebola enko computer so adwadi. Na sorry. 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na eno na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womaji di womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Why you getting voices reading, asking Bishop 75 Enterprise Mpempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi sisi ye ho esipejam emi yani munyam dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any of space how do ni nyina Bishop jewelries yenim ne fretiti we din somade ho jadada da ai wono no dido no etson ensomade Say wedding rings, engagement rings, dear pia. You want set wo. And you want bako. Bishop 75 jewelries. What's the woji aware? Who is sooner? Who ye kojiemo? Adibia. And ma opani pem. Wa hunsi siri muti. The other best was the other bet to home. The other bet to sa. The other bet to nine. Ye jewelries dear. Bishop Kumase Yewom plot 17. This year market chihuahua. Abi Plaza. Edankesini. Ejuma phone any mut. Ejwara
kopem memenda anopa no nsia kopem anwumre no nsia Abishop wabi mo amopa ne dodo mo atu ene baako nyina say your jewelries dear Abishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 and 0554304135 Abishop 75 Jewelry Abishop 75 Enterprise dealers in jewelries Abishop ye wonyame. Why you carrying waiting, asking. Hey, middle. Now then, I want to why you still for Sano. Hey, on no quano, Jama wa bre. Akos, send your men, send him in them with Shemeno, a moye triti. Means me pon sorry. Who name one? Me free don't buy and me catch say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa wakoda. Me hu yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Emma moja edu mwafusane no. Echi natural garlic papebi. Eni ediaye. Aha. Nano na madam fukofimpo catch me say. He work natural hair for be drobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojene waposo na sorry a wo complaining no sa wonnom 3P a ebejane se hu edroi enya mapemfo ema wo manofo anasa nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwadie nkratoso yi atum 3P garlic mixture wo benya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Work 02489288824 and 02010000021 so what about what the papa piana you want to say bema we. This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me to my dear one pen. Give us P capsules. Overdo as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. No. You never work out with a friend give us cold capsules. Say yes, is Yaren the walls. So, cold did do nipper them when in our posa a mamma and Tima Winja would name you. Wouldn't give us cold capsules. So, go ye free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. Remember what you feel what you do cronkwan efa. Give us core capsules. A painful about time one more menu for an kwada when you feel do me nunca. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Adi oish honey and never surprise oh Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complaining with sisini koko a epe agi wakade enu hu dwakase pa ne Nikodi brew. A yama mani mema. A yoko ni sisi yari drokesipa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa ya wasa se me brabo biye. Sudi. Me come on mama adwamo. What does ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwajudi. Wakaki ya dani sanre obie timinumbi agisa penfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA agi adwade nkratoyi atom
wa fi hwe sama ye wotna we eme ma ne hu se ye ka no wasam wo ka sa papa kese ya no ba ha na ne nase atata ya o kasa no de ne sa katana no ame but we de ne say sa papa no ma te de mo kan nyina Spanish garlic mixture ene ne capsules adawroma ena ma pomodire sa no wow why you nice and kasa Spanish garlic mixture ene ne capsules eni ama why you come pa ebo mo boje dia fusane wo nipadua no mu na aboa sisasabro awotutuo hypertension ete cholesterol so obi otadwo so antentem pa gas gina wo yam ema akura amane muhunu ma fichi krom nyina etuatwa obu akura wadware wie no afa na ne ho ye ne hene enti asono Spanish ginkgo capsules ana Spanish ginkgo eno de yenwanu nura watwe free ginkgo biloba ene soya oil mu ema wadwemo so da ho Martin say yesi eye anti aging and ma good retentive memory na ye ton hene Antec Herbal Center for ene ayi enye na pharmacies chemical herbal shops eno an say mo frɛ 0266 11 41 11 apinfo abato mo manufo no kwada wo ne mfedum yenu enka ho FDA agi edwedie krato yi atom